Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washaddid lisani wahdi qalbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang hormati, muliakan, dan tiang pelonggoh sareng-sareng hormati, muliakan, sahibul ma'had, sahibul majlis, ayanda al-mukarram, al-ustaz Adun Khairi SPDI. Saudara yang hormati, muliakan, Bapak Ibu, para ustaz, dewan pengurus kali dewan guru Yayasan Pondok Pesantren Al Khairiyah Kumbor yang berkesempatan hadir lejelos panggilan niki. Saudara yang hormati, kali muliakan, dane-dane tokoh agama, tokoh masyarakat, dane-dane para penggelincir agama, penggelincir masyarakat, nenek, mami, tua, sai, sanak, bijak. Secara khusus para santriwan dan santriwati Yayasan Pondok Pesantren Al Khairiyah Bogor yang kami cintai, sayangi, serta banggakan. Singkatnya, hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin muslimat yang insyaallah mudah-mudahan tiang pelonggoh kuliah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali pengiringan dawet tiang lejelos panggilan niki, serta untuk mengawali pengajian tiang pelonggoh dawak juluk tiang iring sareng-sareng bareng-bareng ngaturan puja puji serta syukur tiang pelonggoh kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala.
samasi bepaija tiba tiang perunggu senamian tanpa henti-hentinya dengarak putus-putus tiang perunggu terima ruan paija ruan anugerah pemberian nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan isi pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah Islamiyah, bahkan kepada pelaku maksiat pun Allah Subhanahu wa ta'ala perlakukan sama, terus menerus tanpa henti-hentinya memberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah tiang perunggu senamian lengkang-lengkang dulu semakinan niki patut tiang ngiring bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala ruang paija karunia nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala satu paija yang tiba tiang perunggu senamian. Bahkan denara sepaling mulia paling solah di tiang pelungguh adalah keperintah tiang pelungguh karang-karang luwe-luwe untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Daud tiang ngiring sarang-sarang ucap kalimat hamdalah serta syukur dengan ucapan alhamdulillahi syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kali selawat adian salam tiba baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarga beliau, bahkan kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, sehingga mudah-mudahan langan tiang perunggu berselawat salam kepada beliau, keluarga beliau dan sahabat beliau tiang perunggu pulih pengakuan dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiang perunggu pulih syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Rasul salam alaika
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimakumullah. Salawat salam tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam suatu kitab aran kitab Khasaisul Ummat al-Muhammadiyah. Kurang lebih kurang sekitar 13 siwa fadilah, kelebihan keutamaan yang pelungguh berselawat salam tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan tiang pelungguh berselawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama, menurut hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiang pelungguh yang dijan pengampunan oleh dosa salah, yang tampunan dosa salah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain di sini segala ruang hajat keinginan tiang pelungguh yang terpenuhi si Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala ruang penunasan, ruang doa tiang pelungguh syarat dikabulkan adalah sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain di sini kita di antara fadilah, keutamaan, manfaat daripada tiang pelungguh berselawat salam tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling belik adalah tiang pelungguh era le akhirat yang boleh syafaat, bantuan pertolongan langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali syafaat beliau di mahsyar. Mudah-mudahan oleh fadilah, kelebihan, keutamaan tiang pelungguh berselawat salam kepada beliau, mudah-mudahan tiang pelungguh dijang keberkahan dalam hidup tiang pelungguh. Amin ya rabbal alamin. Mulai dalam kesempatan makin lagi senang teman al-muqarram tuan guru ya bepaija pengajian di tiang pelungguh senamian, makin lagi sebagai muqaddimah awalan pembukaan pendahuluan oleh pengiringan tiang pelungguh galing-galing dulu semakin dikit. Ya tiang ngiring sambung pembahasan kitab tiang pelungguh. Ya tiang ngiring bahas makin lagi lanjutan oleh bab istinja. Bab istinja. Istinja bahasa Arab tersebut kena istinja, bahasa kitab, bahasa hukum tersebut kena istinja. Cara tiang pelungguh istinja berbisuk
Bebisuk le dalam agama tiang perunggu berhukum wajib hukum. Istinja berhukum wajib. Istinja sebutan. Istinja menurut syarat, pengertian syarat syariat Islam, makna istinja izalatul kharijin najisi, petelang pelalut sak sugun dalam bentuk najis. Ya makna istinja menurut syariat Islam. Istinja oleh baul wal ghaid. Istinja dari kencing dan berak. Istinja oleh menek sadait nahi. Nabi hukum le agama tiang perunggu wajibun wajib. Namun makna istinja menurut syariat Islam, menurut syarat, sehingga dua makna istinja menurut logat, menurut syarat. Arab menurut bahasa logat, makna istinja menurut bahasa dan sakena istinja, ia makna secara logat. Arab makna secara syariat Islam, syariat agama tiang lungguh. Namun makin ya tiang matur, Nabi makna istinja jamaah sekalian menurut syariat Islam, syariat agama tiang lungguh. Sakenan istinja Nabi izalatul kharijin najisi al-muwallisi al-mulawwisi minal farji ay anil farji bima in au hajari. Nah niki yang pengertian istinja. Izalatul kharijin najisi, pelalu persik petelang najis sak sugun be oleh sugun minal farji oleh kemaluan. Lamun sugun kotoran ataupun najis lagu oleh sugun al kharij, dia keluar najis yang keluar niki al khariju minal farji, lamun sugun oleh farji atau mun sebute kubul awid dubur, kubul sadait dubur, ia sumber sugun najis niki. Sehingga laun ndek wajib te istinja lamun sugun oleh selainan oleh dua sumber niki kubul sadait dubur. Sak wajib te istinja nggih lamun najis sak sugun niki najis lagu langan sugun mbe langan sugun kubul atau dubur. Loang julu ampura nggih loang niki loang nggih loang julu sadait loang muri. Aku masih demam paha lomparan ke lawang julu lawang muri. Jebak julu dait jebak muri. Masih nunggu ya jebak jebak atau jebak. Ampura jamaah bini nggih hukum makin dikit bicara lamun teh sebut-sebut lalu bareng dan paham nggih loang pene, ngerti loang pene
Wih kan dah kena lang penek niki. Salahkan suku penek. Niki kubul arep nggih. Sengak lamun sugun selainan isi dua jalan niki. Sabi lain arep dua jalan ataupun sebut le dalam agama tiang pelunggu su'atayan, dua yang jelek. Kubul dan dubur kadang disebut le dalam bab pasal pembicaraan selain tersebut kena su'atayan, dua yang jelek. Kadang disebut kena sabilain, dua jalan. Samun maksudnya adalah kubul dan dubur. Lamun ia langan sugun kotoran, sabiasen sugun kotoran langan kubul pendek. Sabiasen sugun langan dubur nabi. Kotoran satu huruf nggih. Anu luwih telu huruf dan lainna mesti paham. Alagu tepaham-paham niki nggih. Sakena istinja sekali malik nggih. Nabi maknan istinja menurut syariat agama tiang pelunggu izalatul kharijin najisi, petelan, pelalu, bersih kotoran sak subuh minal parji dari kemaluan. Ada dua kemaluan, kubun sedai dubur. Lembe tak terpersi izalah anil parji. Dining sa iya langan sugun iya oleh sugun berarti mbe tau ente petelang kotoran senu, mbe tau ente istinja anil farji lek faras lek kemaluan niki atau persi. Ia tahu sugun kotoran otomatis ia tak tahu persi. Deden sakubur langan sugun kotoranmu ranggotina itu persi. Jadi sugun minal farji oleh kemaluan. Mau tahu ente petelang endah tahu ente persi anil farji dari kemaluan niki. Nabi si tepersi kanggon di si dua bima in au hajarin, kawih air atau kawih batu. Paling afdal paling sholah itba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamun tiang pelungguh ia mengikut kepada samun margia ngisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batu julu ia ampun dapat turun isi air. Niki paling afdal. Lagu anden tiap pilih salah sekian batu ataupun air mbe solahan air ya solahan isi batu kanggon batu doang ya tekadu air doang ya tekadu istinja kanggo. Lagu anden dia milik mbe solahan antara istinja kawih batu dan kawih air, maka kawih air ya solahan isi kawih batu. Nabi hukum istinja, baru pengertian istinja. Nabi hukum terberi istinja, dasar hukuman berhukum wajib. Deng kanggun de wajib hukum. Niki dasar hukum. Lagu bahasan ulama ini istinja berhukum selain isi
berhukum dasar wajib. Ini istinja senu lamun tetangga eruan kondisi sak subun kotoran niki, mun bagi isi ulama hukum istinja niki terbagi menjadi 5. Terbagi menjadi 5. Dasar hukum istinja berhukum wajib. Pirantom berhukum wajib lamun subun kotoran najis al-mulawwithi. Subun kotoran niki adalah kotoran yang al-mulawwith, melumuri, perikat, becek, anda cari dia belum kok, berot, belot. Oh iya, tam berhukum istinja niki wajib hukum. Berhukum wajib. Hukum kedua ini kadang berhukum istinja niki, ini berhukum menjadi sunnah. Wah, entah terjarin istinja sunnah haram. Baru niki tetap berhukum wajib. Dasar hukum menendah istinja berhukum wajib. Ara entonsa berhukum sunat. Piranton istinja senu berhukum sunat. Bahasan ulama, idza kana al-khariju najisan ghairu mulawwithin. Lamun sugun kotoran najis ghairu mulawwithin, lagunden perikat, kaba'ratin yabisah, marah enten kotoran sak sugun kering. Kan ini terjadi di tiang Pulunggo. Nggih. Ini terjadi tonsa kembe, tonsa kering gatin tente kada hajat. Sehingga inggas kada hajat seolah-olah nu bersin dan narak napi-napi. Saulen sugun kotoran niki, ia bersih. Odon ja sunah hukum Nabi, sunah hukum dan istinja. Atau kedua sugun niki adalah maranten biah, ikan daran biah. Namun dijajarin lai doyan ini arang sabiah, lamun biah niki ora ya sugun jang denara kotoran lain sekedar biah doang ya sugun ode kijak sunat de istinja. Nah, jadi arak 2 tahun sunat berhukum istinja. Istinja niki berhukum sunat lek 2 tahun. Piran pertama lamun sak sugun niki kotoran yang ya bisa, kotoran yang kering. Yang kedua lamun sak sugun niki biah atau cacing. Assalamualaikum. Allah. Ampura. Karis sekedik donik. Ajari ya tam berhukum istinja niki samula nu wajib lagu anak 2 tahun taude berhukum sunnah. Biasa 2 tahun niki lamun sa sugun kotoran niki bakrah ya bisa. Kotoran sa sugun niki lamun kering. Saking isi kering seolah-olah dan cara sampai basah le loang sabar niki.
dinarak sama sekali basah. Karena faktor sabaru niki lamun kemunta. Atau lamun sasugun niki marasa baru nenten narak kotoran lagu biah doang. Di narasa lain enggak nuasugun niki. Ototnya ia ten berhukum sunnah. Jadi di istinja sunnah hukum di istinja. Ara sa nomor 3 tam berhukum istinja niki berhukum mubah. Piran tom berhukum mubah atau kanggo te istinja kanggo tende lamun narak le sabaru le sumber kotoran sabaru nabi niki lamun narak ndek dalam bentuk kotoran lagu nabi istinja minal araq unsang ataupun keringat ono olahraga misal ibu-ibu atau bapak-bapak musan tergatisin kode pelebih sugun unsang mbak atau keringat kanggon ande tiap mele biso ele areal niki dan istinja kanggon istinja kanggon dupununde andit nyerang lapis andut doang kanggo andit pun mele kayun ya istinja pun kanggo sehingga hukum mubah kanggo aniki ye saoleh pertama dasar hukum wajib lamun saksugun kotoran najis saksugun niki al-mulawwis becek basah yang bisa melumuri macam lainnya kepelan aniki isa berhukum wajib ia dasar hukum istinja lalu kedua baru berhukum sunnah lembe lamun le kotoran niki kotoran sak kering ataupun sak subun sekedar biah sa nomor 3 berhukum mubah lamun istinja minal araq oleh keringan. Sa nomor 4 bahasa ulama araq tonsa berhukum makruh istinja Bapak Ibu piran ton makruh al istinja minar rih beristinja oleh entut oleh Nabi entut lamun entut ja makruh beristinja ini saya beberapa sentutmu semendak-mendak bin temui kajian lebih-lebih ilmu koron dan guru 300 kali lalu istinja aniki repot Allah lebih tahu sila anden ya wajib tebiso sehari untuk berembek repot jamaah bini sekedi-kedi tapi jeluk ya nanti ya lalu istinja baru untuk lagi ngasih istinja di tengah langan dan nyaman lalu kancet temuin mantap malik istinja repot sehingga andi narak dengan mele prepot diri makruh gitu dedek laun ya solahan bahasa pelunguk makruh hukumnya kenapa? Karena keluar dari sunnah bahkan ada ulama yang mengatakan bid'ah atau jak nyocok tekolo bid'ah. Nggih.
Cocok kalau bid'ah karena menyimpang dari sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, meskipun arah ulama Maranten Ibnu Rif'ah mengatakan tetap wajib hukum istinja lamun da kanja entut lagu basah tolong langsung. Ini terjadi sih. Baru sampun dia matur. Kadang pengaruh makanan tiang pelungguh ini menjadi kemuntah. Kadang karena faktor makanan ini jadi mencret. Nepapang sak ngentut dengan mencret, kadang entut sugun. Bareng yang sugun kance kotoran. Otun aja dedek parang diri ngentut doang wajib hukum istinja. Tonja entut kecerut. Jadi meskipun entut makruh lamun sekadar entut doang makruh hukum istinja. Lagu lamun basan Ibnu Rif'ah lamun entut lagu barang yang kance rotoban sak basak kance limbe idza kana al mahalla li tau sumber najis sabaru niki ia tong basah berarti perlu dicek, bukan sekedar angin saja lagu milu enak kotoran sugun. Oh iya pun wajib basah meskipun ngentut lagu tersertain kance basah. Sanomor 5 hukum istinja arak tak usah berhukum haram. Piran tahun dengan istinja berhukum haram. Al istinja bimaghsubin, lamun istinja kawih ai rampasan, ai satrampas, atau kawih batu lagu batu rampasan. Utunja napi hukum istinja jamaah senamian haram karena kita melakukan perbuatan yang haram dan sumber alat isit samarsi niki termasuk alat yang maksud, alat yang dirampas. Batukah ataupun naik lagu hasil dari rampasan, maka hukum istinja berhukum haram. Oke, jamaah sekalian rahimakumullah, ampura agung-agung sinampura wantah sampun niki nggih pengajian sabaur tiang aturan nggih kurang dan lebih menasor ampura maaf tambiase atas perhatian pelungguh niki sekalian. Mudah-mudahan Nabi sajari pembahasan tiang pelungguh tentang pengertian dari istinja dan hukum beristinja. Mudah-mudahan bisa ia gamat langan tiang pelungguh kejauhan oleh sifat jahil, serta mudah-mudahan ia langan tiang pelungguh ampunan dosa salah Allah subhanahu wa ta'ala min ya rabbal alamin, serta bermanfaat di tiang pelungguh dunia dan akhirat. Demikian akhirul kalam, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.